pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag ang oras kakailian, siyak ni Alva Carlos. Ita idanon mi kada kayo, dagiti paulo iti damag. Iti daytoy a summit iti Freedom of Information, nakafokus iti nasawa programa, no kasano ang mapapigsa babaan iti nawaya kinalaka nga access, iti environmental data dagiti individual. Sakbay iti dayta detalyad toy dagiti paulo iti damag, iti Tiradpas News. Nangapulog kat may isang kasimpungalan nagkasarjay pa na yuyo. Anak laon na ita manipod din na erogi na ito yung programa tinumutibiyang na ito'y mass wedding, na ito'y panakaigidlan, ti panag-birthday. Senate President Vicente Soto inlibak na ti impormasyon at minasayanda iti pondo dagiti sumag mamano a congressional district. I'd like to place on record a statement that I think should be given as an information, not only here, but also to our counterparts. Drug Abuse Prevention and Control when DAPC Week celebration na isayangkat sa Narvacan National Center High School. Yes sir, hindi lang naman sa Narvacan. Lahat ito ay gusto natin na puntahan para magsagawa ng DAPC or Drug Abuse Prevention Week para lahat ng mga schools, no? Hindi lang naman sa mga pampubliko at pang-pribado. Kaya iniikot natin sa lahat ng 4 na probinsya ng Ilocos region. No? Kailangan maibigyan natin ng sapat na edukasyon o drug awareness o informasyon ang mga kabataan. Lalo na sir, kinoconsider natin na vulnerable members of the society itong mga kabataan. Madali silang odyokan, malambot ang kanilang paninindigan minsan. So kaya minsan yung mga tinatawag natin na peer pressure ay napakalaki. Kaya talaga sa buwan ng November ay isinasagawa natin ito. From the most trusted news center dito'y Amyanan, daytoy Tiradpas News. Iti daytoy a summit iti Freedom of Information, naka-focus iti nasawa programa no kasano ang mapapigsa babaan iti nawaya kinalaka nga access iti environmental data dagiti individual. Damag manipod kini Nico Valdez. Naram iti kalman iti 2025 Freedom of Information Summit iti PhilInvest Muntinlupa City. Iti programa na adaan iti tema akalikasan when knowledge access for local and international key actions on sustainability, accountability, and nature. Inatandara dito dagiti na dumadumang local government units, civil society organization, academe, and dumapay. Imbin sa binsa ni Chief Communications and Capacity Development, Bija KCP Abehar, dagiti nabkapuanan ti Presidential Communications Office, mainay iti Freedom of Information. In 2016, we started redefining how the government builds capacity, equipping FOI implementers with the skills and confidence to sustain transparency at every level. True to our mission of excellence, we took our implementation efforts to new heights, ensuring that openness remains a living practice, not just a policy. Through the conduct of various FOI activities, such as the FOI Bootcamp for newly designated FOI officers, FRO Hangouts, FDM Symposium, FOI Orientation and Consultation System, FOI Manual Rights Shop, and FOI Workshop for librarians. These activities highlight how our collaboration continues to raise the bar, making FOI implementation at par with the highest standards of transparency,
and public service. After almost 9 years of spearheading this program, we have developed stricter mechanisms to ensure the quality of service afforded by the FOI officers to the public are felt. Thus, we have added more FOI requirements, such as the FOI reports, which contain all the information recorded, stored, and under control and custody of government agencies, and a master list of all FOI requests received and acted upon. After careful and thorough evaluation of these requirements, we would like to report the compliance of government agencies under the executive branch. 161 over 193, or 83.42% in the national government agencies. 58 over 110, or 52.73% in the government-owned and controlled corporations. 197 over 538, or 37.81% in the local water districts. And finally, 76 over 113, or 67.26% in compliance rate in the state universities and colleges. Overall, we achieved a compliance rate of 51.57%, or 492 over 954. Notwithstanding the challenges, the PCO commits to continue capacitating public bodies so that they will be more effective in implementing the FOI program. In recent years, we also witnessed how the undeniable power of access to information continues to reach more Filipinos. Through the electronic FOI or eFOI portal, citizens are empowered to exercise their right to information with greater ease and confidence. To date, the eFOI portal platform has received over 253,720 online FOI requests from more than 379,250 registered. Iti daytoy summit nagsentro daytoy no kasano makatulong iti pan naka-access iti environmental data tapno makatulong kadagiti manalo ken dumapaya. This summit has consistently served as an avenue not only for the discussion and information exchange, but also for reinforcing our communities of practice. Communities that strive to be at the forefront of deepening transparency practices, promoting accountability, and expanding civic participation. With this year's theme, Kalikasan, Knowledge Access for Local and International Key Actions on Sustainability, Accountability, and Nature, we are undertaking a prompt and significant move in integrating freedom of information with environmental stewardship. The discussions we will engage in today, through a series of talks and master presentations, will examine how new approaches with accessible environmental data can foster sustainability, cultivate green accountability, and support community-driven action. Abtultulan at tamot iti panangilaban amay pasa iti right to information law. Damag Manipod Muntinlupa City, Lico Valdez, Tirad Pas News. Drug Abuse Prevention and Control Week na selebraran iti Ili Anarvacan National Central School Symposium Digital Poster Making Contest kinda dumapay nga aktibidad na isayangkat. Dahil tatintay amuen, iti iti damag ni Van Taboyo. Naselebraran iti kalman November 27 Drug Abuse Prevention and Control when DAPSI Week sa Narvacan National Central High School, Iliti Narvacan, Ilocos Sur. Babayan iti inisyatiba to Department of the Interior and Local Government when DILG Region 1, kinda binulig na Philippine Drug Enforcement Agency when PIDEA Region 1, Philippine National Police, Department of Education, Department of Health, Provincial Government of Ilocos Sur, and LGU Narvacan. Nangisayang katda iti symposium tapno ikamiteya. Nagdisyopan ko mainait na legal droga, kaniti mading yung epekto na kinkwada. Sigun ken bukal pahina Singson Zaragoza Delgado, anang ibagikin ni Governor Jeremiah Jerry Singson, tilaban kontra iti legal droga ket saan laing nga government effort, no di ket daytoy ket community commitment.
importansyamet ni Mayor Edna Sanidad. Tinasaw nga programa ti gobyerno tapnomang protektar na dagiti agtutubo ken iti alapaapda. Panakyaman kin Attorney Benjamin G. Gaspi, PIDEA Region 1 Director, nalikagom da pa siya rin tintero a Region 1, tapnomang ted impormasyon kadagit estudyante mainay kiti drug awareness. Yes sir, hindi lang naman sa Narvacan. No? Lahat ito ay gusto natin na puntahan para magsagawa ng DAPSI or Drug Abuse Prevention Week. Para lahat ng mga schools, no? Hindi lang naman sa mga pampubliko at pang-pribado. Kaya iniikot natin sa lahat ng 4 na probinsya ng Ilocos region. No? Kailangan maibigyan natin ng sapat na edukasyon o drug awareness o informasyon ang mga kabataan. Lalo na, sir, kinoconsider natin na vulnerable members of the society itong mga kabataan. Madali silang odyokan, malambot ang kanilang paninindigan minsan. So kaya minsan yung mga tinatawag natin na peer pressure ay napakalaki. Kaya talaga sa buwan ng November ay isinasagawa natin itong. Mayanay iti daytoy nagbalin met anaragsak and participative dagiti estudyante ti NNCHS kadagiti mind games activities manipod kadagiti resources speaker iti nadumadu mga ahensya ti gobyerno. Itkas paset iti programa adda iti naisayang kata short film ken digital poster making contest adinanggayan ken pinangipakatan dagiti estudyante ti naso nga pagadalan iti talentkoda. Senate President Vicente Soto inlibak na ti impormasyon a kinasayan da iti pondo dagiti sumag mamano a congressional district adtoy iti detalye. Kabayatan iti plenary budget iti deliberation iti Senado maipapan iti naisangasing at 2026 national budget inawagan ni Senate President Vicente Soto III a black propaganda iti pamabasol a kinasayanda kini pro tempore tinlakson iti budget iti sumag mamano a congressional district. Sigon kini Soto, din manon kinkwana ti impormasyon ang masatnan iti sumag mamano a kongresista, kin sumag mamano a kamag iti kamara, nang runa dagiti panakabagi iti distrito, kas impaganat ti presidente iti Senado, nga awan iti kinapudno na daytoy, kinimpilit na sa anda sa gidan iti budget dagiti distrito. I would just like to place on record a statement that I think should be given as an information, not only here, but also to our counterparts. Because it has come to my attention that several members of the House of Representatives, and they have called my political officer, especially district representatives, they are anxious in saying that the budget for their districts are being slashed here in the Senate, specifically by Senator Lacson and myself. This is unfounded. We have not touched the budget of the districts. Our finance chairman can confirm this. I suggest that to our counterparts and asking that you discuss your apprehensions with your chairman of appropriations. Tanungin ninyo because there's nothing happening here. Wala kaming ini-slash or ginagalaw sa mga districts ng GAB. As a matter of fact, we have not touched anything yet. These are all period of interpellation. So, yung mga sinasabing kami ni Senator Lacson, kinat namin lahat yung mga budget daw nila at yung ano nila. Yan po yung maliwanag na black propaganda po yan.
Kabayatan na insingasing iti leader iti Senado kadag iti mamanday dintag iti Kamara, pagsasaritaan dadag iti pakasutnanda, iti chairperson iti House Appropriations Committee. Target the House Committee on Surface and Electoral Reforms nga rugyan into December iti naisingasing agakat amang iparit iti political dynasty wenno dagiti agkakapamilya iti gobyerno. Sigon kinilanaw del Sur, First District Representative Zia Alonso Adong, prioridad iti Kamara ti Anti-Political Dynasty Bill iti sidong iti liderato ni House Speaker Faustino Voji III. Di nakamat ni Adyong nga siyam iti gakat ana ipila iti Kamara, inaig iti Anti-Political Dynasty, isut gapuna nga maururay laangan iti consolidated wenno iti panagtitipon ti bersyon. Para kini Adyong, na insyempoan ng daytoy ang matratar tapnong malawlawagan no anya ti eksakto asaklaw iti bako na a political dynasty iti maysa a pamilya. Kas tradisyon iti ili abanayuyo tunggal November 27 amaadan iti mass wedding baligya na isayangkat iti panagkalaysa dagiti 10 ket maysa nga agkasimpungalan. Ti report ni Dani Antalan. Nagbalina na may sa tradisyon iti ili ti banayuyo at tunggal Nobyembre 27 ket madan ti mass wedding tapno matulungan dagiti agdindenan ngem marigatan ti gastusen iti panagkasar iti kalman bayat iti selebrasyon iti kasangay ni SBM Virgilio Galanga sa nga pulo ket maysa tinagkasar sa nga pulo ditoy tinarawi di Our Lady of Lourdes Parish Church uban kini Father Edel Agamata ikasar ket tinawen nga raramiden tinasaw simbaan babay ti pinang-sponsor da SBM Galanga kini Rita Galanga kay ngungut na libre amin dagiti ginastos dagiti nagkasar manipod iti singsing aras sa gana ken dadumupay pagyamanak launay ta manipod din ay rugi nato yung programa tinumutibiyang dahito'y mass wedding, dahito'y panakaigiddan ti panag-birthday. Adupay naging yung programa nga nairugi tayo ng dahito'y kami ti intayo intultuloy. At pagyamanang kinapo gobernador ta dalatang nang subsuporta dahito'y nga programa apo kata agyaman na launay. Kini apo gobernador Jerry ta nagdadakkel lagi jay ted nang nga regalo lagi tay kakasar ket kastunay ti ayatda ke sapay ta agtultuloy latta jay suporta na tapno ti kasta datoy nga intay nga aramiden ket may tultuloy mat apo birthday mo ang sikat tinangkot ti regalo sa mayor ay wala po bang nalang ako ipay tayo dagi jay adang blessing mat nga maawat tayo masyapol nga i-share tayo aging gana jay kaya tayo lang mat ang may share apo tapno may pakita nga adda panagayat tayo dagiti kakailyan tayo apo karaman kadagiti nagbaling nga aktibidad ti panagasyangkat ti panakarami diti bunyag kadagiti anak dagiti nagkasar nga daanan ni tubing ada pay regalo at TV, LPG ken burner dagiti nagkasar ken dagiti regalo anay sagana kadagiti umili ti banayuyo. Kang rona na bisita ni Gobernador Jerry Singson at tinawon nga day ti daytoy nga Pasken. Tinawin men at dati ditoy no birthday ken niranapay at mass wedding. So happy tayo amin ta adto ti nagkasar nga nagkanen iti napintas nga pagrubuatan ti pamilyada. Kaya sunata mo, happy tayo amin tatangal daw. Kaya itutuloy tayo, tiigwa, palagkay kaysa. Ano, pati tayo nga daw bendisyon ni Apo Diyos, kaya tayo. Naramid mo ti reception, dagiti nagkasar, ken iti selebrasyon, iti panagkasangay ni SBM Ber, ijay pagtainganda sa rinuket, ano dagiti may nagipagrambak, karagiti nasaw nga okasyon. Daniel Talanti, Red Plus News. Napartak ti panaka-aprobar iti plenaryo iti Senado tinaisingasing at 2026 budget of the Vice President. Presente iti plenaryo ti Senado ni Vice President Sara Duterte. Awan iti senador nga nagsaludsod kin nagmanifest laang ni Senator Robin Padilla.
Iti panagyaman na gaputa saan anak sayan iti budget iti OVP. Kalpasan daytoy dagos nga inaprubaran ti naisingasing a budget iti OVP nga agatad iti 889 million pesos. Pagtala na edan laeng ti Senate Finance Committee iti singasing iti ihikutibo nga budget ti OVP nga nakailanad iti National Expenditure Program. Nagyaman mo ti Vice Presidente iti Senado iti pan nakaaprobar iti budget da para iti sumarunong nga tawen. Dagitan iti